Tungod sa kadangog nining kalibutana, mga tentasyon na bisag asa, dili kalikayan, may dalinas gid ta. Usahay, mapildi gid ta. Apan dili ta angay anang mabalaka, bangon gyapon ta mga higala, padayon og abante ta. Man-eta ora baya punta. Di kalikayan, masipyat gid ta. Apan ang nakanindot lang ni ana, kay bisag si Lord dili ma-surprise sa atua. Kay kabalo man siyang masayop gid ta. Kay dili biya ta perpekto nga sama niya. Mao nang sa panahon nga madagma ta, unya mo duol ta sa iyaha, andam gid siya mo pasaylo sa atua. So bisag kapila pa ta madagma dili na importante, kundi kada dagma mo bangon ta pirme, unya mo padayon sa atong journey. Lahos ta og abante, kay naay nagpaabot nga ganti nga maawang walay katapusang kinabuhi nga giandam sa atong Dios nga buhi. Mabungahong kapunon mga higala, ampo og amping ta kanunay diha. Tanang dungog og himaya, alang lamang kaniya. God bless. Sa tunyo kong